هەر سەبارەت بە بانگەشەی هەڵبژاردن لە تورکیا وەکو گوتم یادی بەهێزە دەنگدەران لە نزیکەوە چاودێری ڕاوبۆچوونی سیاسەتمەدارانی تورکیا دەکەن بزانن بەرنامەیان چییە، چۆن دەتوانن خزمەتی ئەو وڵاتە بکەن، بە تایبەت کە ئێستا چەکی هەرە بەهێز لەم وڵاتەدا چەکی ئابووریە. ڕەجەب تەیب ئەردوغان سەرۆکۆماری تورکیاش کە سەرۆکی ئاک پارتیشە لە چوارچەوەی بانگەشەی هەڵبژاردننی شارەوانیەکانی تورکیا لە ئەکسەرە قسەی بۆ هەزاران کەس کرد کە میتینگی ئەردوغان هەمیشە میتینگێکی یەکجار گەورەیە. دەڵێ کار بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێشەکان دەکەین تاوەکو تورکیا لە قەیران و ئاڵۆزیەکانی ئێستا ڕزگاری ببێت. هەمیشە ئاک پارتی باسی ڕزگارکردنی تورکیای کردووە لە قەیرانەکان، بەڵام ئەمە دوای هەڵبژاردنەکان دەردەکەوێت. Muhalefeti de kullanarak milletimizi ئەوێن ji hêz û derfetên Tirkiyê nerazî ne, dijberiyan jî bikartînin. Dixwazin milletê me bixin nava reşbîniyê de. Dixwazin Tirkiye ji qazancan dûr bixin û nearam bikin. Nabe em tengaviyên demkî bixin pêşiya armancên sed salan. Ew dibêjin qey bi tengaviyên demkî dikarin navbera me û milletê me vekin. Me ev sînaryo gelek caran dîtiye. Ji FETÖ bigire heta PKK. Dema em li hemberî rêxistinên terorê rawestiyan me ew dît. Dema emperyalîstan welatê me dorpêç kirin me dît. Em ê dîsa bi hev re vê lîstikê xerab terör bikin. örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. لەم بڵاوکراوە تایبەتەدا کە تایبەتە بە پرۆسەی هەڵبژاردن بێگومان ئێمە میوانمان دەبێت لە ستۆدیۆی ئیستانبول، لە هەولێر، پەیامێرانمان لە ئەنقەرە، لە ئیستانبول بەشداری دەکەن. سات لە دوای سات زانیاریتان پێدەن. ئێستا دەچمە هەولێر لە ڕێگەی سکایپەوە، میوانێکم هەیە، یڵدز ئاجار سیاسەتمەدار و کاندیدی سربەخۆیە بۆ سەرۆکی شارەوانی بازیت. بەڕێز یڵدز سڵاوت لێبێ، دخوازم بپرسم یعنی ئەگەر مەسەحکەینێ هەڵبژاردنین بەریێ تورکیا چانسێن کاندیدین سربەخۆ گەلە کەم بوویە. هیچ دەرفەت هەنا کاندیدین سربەخۆیان تورکیا لە باژارن جودایان تورکیا بکاری سەرکەوە؟ ببخشینن سۆرانî nizanim gelo yek dikare dubare Kurdî bibêje me tiştek tam nekir. Belê dikare kêşe çê nabe. Me dixwazin bipirsin yanî çansa kandîda serbexwe بۆ سەرکەفتن vê هەڵبژاردنên belediyeyên şarewaniên Tirkiye li Bakurê Kurdistanê hene, li demekî de Dem Partî hene, AK Partî hene, CHP hene. Rastî jî ji bo em beriya her tiştê xebatkarê Kurdistan 24 hemiya bi dil û can silav dikin kedo em ê gevan sabe em temaşevanên ber ekranê jî silav û rêzên xewan re dişînin bi taybetî jî gelê bazî bi dil û can silav dikin. Rastî jî ji bo me pêvajiyekî gelekî zor ê zehmet e lêbelê ku İstanbul namxwe zor zehmetê ji ber zor zehmetê kuştinekî gelekî me didomînin sorî me em ê hemî itîfaqa hemî milê siyasî hemî tiştî bişkenin pêke namzetên xwedek gelê xwe re ji bo em ê bi ser kevin ev tişta mümkün e. باشە خاتو یڵدز ئێمە ئەگەر سەیری بانگەشەی هەڵبژاردن بکەین لە تورکیا دەبینین ئاک پارتی هێزێکی زۆری هەیە، پارەیەکی زۆری لە بەردەستە، جاپەش بە هەمان شێوە تا ڕادەیەکیش دەم پارتی. ئێوە چۆن دەتوانن پامی خۆتان بگەینن؟ هیچ وێزگەیەک هەیە، پشتگیریەکەیە بەوەی بتوانن پەیامتان بگات بە خەڵکی کوردستان لە باکوور و تەواوی تورکیا؟ Rastî jî piştgiriyên herî mezin gelê me ne bi taybetî jî jinên herêmê ne em silav û rêzên xewan re dişînin belê evna milê aborî da xwartin an jî milê siyasî da hemî em bêjin hemî partî rêxistinên wan heye belkî em tenê ne lê evna nizanin em ne tenê ne
gelme heye ciberuya evna çıkası jî bixwazin pere hişînin gel bê pere bixapînin an jî siyaseta ser kimlik bikin an jî em çabêjin yani vê derê weke zeviyeka xwe bibînin çıkası ha bibînin jî em namzetên xweser em dile gelê xwe dikirin ne ku pê pera ne ku pê rêxistinên giran pê tenê şexsa xwe pê xizmeta xwe em vê derê jî hemî hevpilên xwe ra evnê namzetên serbixwe ra silav serkeftinê dixwazin em hêvîdarin ku زۆر باشە. خاتو یڵدز ئێمە ئەگەر سەیری شارەوانی ئیستانبول بکەین کە ڕکابەریەکی بەهێز هەیە ئەکرەم ئیمامۆغڵو کە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا سەرۆکی شارەداری ئیستانبول بۆ زۆر جار گلەی لەوە دەکات دەڵێت ئاک پارتی کە حکوومەتی لە بەردەستدایە خزمەتی ئێمە ناکات ناتوانین بەرنامەکانی خۆمان بە باشی لە ئیستانبول جێبەجێ بکەین. پرسیاری خەڵک ئەوەیە لە باکووری کوردستان بۆ ئێوە لە کاتێکدا ئێوە کاندیدی سربەخۆن دەتوانن بە پشتگیری ئاک پارتی یان حکوومەت بەرنامەی کاری خۆتان جێبەجێ بکەن؟ نه ممکنه ام جی وکه وان درانا وکه استانبول ام جی ته پشکریا کسی ناینن به دره تنی وکه استانبول پشکریا حکومت نه yani به دره خواستن د پارسلا وکه نامزد خواستر کی جان پارسلی دکوه نام کی جان پارسلی de engel kirin de asten kirin jiberu yani programı meciteni asten kirin xebatên mecitenin asten kirin medya çapemeni da em hêzên yani saldırıya zêde jî sermeteni şilandin hemî namzet serme projekin domînin em jî me jî fehm nekir rastî jî ji bo me jî gelekî zor û zehmet pêvajo. زۆر باش. خاتو یڵدز تۆ ئێستا لە هەولێری لە پایتەختی هەرێمی کوردستانی لە ڕێگای کوردستان 24ەوە وەک کاندیدێکی سربەخۆ پەیامی خۆت دەگەیەنیت بە باکووری کوردستان. هەولێرت چۆن بینی؟ هەستت چۆنە؟ Dengemde birez. بەڵێ دەنگی تۆ بە باشی دێ. Belê rastî jî من carekê dîka û pirsyarê dikemەوە yani silav û rêzên xwe wan re dişînin rastî jî em vê derê hêzekî zêde dewan digirin ena hemî çend û hunerên Kurdistanê bikar tînin ev jî ji me morêlekî herî mezin tîne cî hestên me gîştiya astekî herî bilind ji em vê da hemberî herêmê em hemberî Kurdistanê daqibin em silav û rêzên herî germ vê derê heya wê derê wan re dişînin hestên me em bêjin astekî gelekî bilind e em silav û rêzên xwe dişînin. بەڵێ خاتو یڵدز ئاجار سیاسەتمەدار و کاندیدی سربەخۆ بۆ سەرۆکی شارەوانی بازیت زۆر سوپاست دەکەین کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی.